iz koje god perspektive gledamo, ako gledamo iz perspektive pravoslavne vere, Kosovo je zavet, naša najveća svetinja, tu su naši najveći i najznačajniji manastiri i mošti tolikih mučenika. Ako gledamo iz perspektive vojne, Kosovo je toliko bitna teritorija za Srbiju da već sutra, kao što sam rekao, šiptarska vojska uz pomoć NATO može da stigne u Kraljevo. Ako gledamo iz perspektive ekonomske, tamo su ogromni resursi koje mi ne treba da predamo našim neprijateljima. Ako gledamo iz perspektive preraspodele svetske moći, Kosovo je jedna od ključnih vrućih tačaka oko koje se vodi bitka za multipolarni svet. Ako se uspostavi multipolarni svet u kome Rusija, Kina, Indija dele ravnotežu sa Zapadom, onda i za nas ima šansi. A šta misle ovi koji hoće da izdaju Kosovo? Da će Amerikanci posle izdaje Kosova da nas ostave na miru? Ne. Kad predamo Kosovo, mi ćemo biti krpe koje će pogažene biti i naša deca radit će za 15-20 hiljada dinara kod tuđina, kao što već sad rade i moraju da nose pampers da ne bi morali da idu u WC. I Kosovo, odbrana Kosova je odbrana Srbije kao zemlje koja nije kolonija nego slobodna zemlja. Ako to ne shvatamo, onda smo potpuni idioti. A kad kažem idioti, ja to mislim i na političare koji tako misle i na građane. Pri čemu upotrebljavam reč idiot u njenom izvornom antičkom značenju. Idiot je čovek koga ne zanimaju poslovi zajednice. Koga ne zanima šta se dešava sa njegovim polisom, sa njegovim gradom, državom i sa njegovim bližnjima. Prevod reči idiot u tom smislu na srpski je osobenjak. Neki koji se odvojio i nikoga se ne tiče. Ja sam mišljenja da mi Srbi ne treba da budemo idioti.